namin, gawang ka sa tramin. Sabar ako sa trom. Amin yan, min. Kejadian di skip, langsung masuk ke umum. Iya, namin, gawang ka sa tramin. Sabar ako sa trom. Jadi mati lampu kalau skip. Nah butanya nah. Betul. Jadi lepasnya lagi, turun. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.